mfana lo kade ngikhuluma ngaye angimcebe wayephuma ko trainer lo eRussia lo mina ngigibisa ibhanoyi ngambiza ngaze ngamdriver usengene emotweni nabanye ocomrade uza la ekhaya uzola simthumile mabethu baphuma ucingweni lapha eSwazini babanjwa wabanjwa ehamba nama-comrade ngamanye 2 or 3 babanjwa amaphoyisa lo muntu omnyama lento omhlophe njalo kudriver nomlungu angithi lo uphethe isikhwama ufake intembi lapha kade isikhwameni uthi kulaba hamba nabo ngeke ngiboshwe mina ngiyaganga nina ngiyamshaya manje lo mlungu uphethe into lapha angisazi ukuthi igama layo yini yaziwa yena bathi lapha mshaya. He actually took out something cishe ngayibiza ngegama ngifuna ukwenza isigebengu ilokhuzana uyashayisa lapho uvula umnyango wayilahla into iyaqhuma lento wayithi uyabona umlungu wayebona wathi ngeke ngisho ukuthi kwenzekani wabaleka wabuyela eSwazini lo engaboshwanga ngikhipha imfihlo zakho ngoba usabaleka kumina wena ngisakwazi nokuhlala lapha bekithi usuhlala eNgland kanti usahlala la